loken I olunga koe nei no whai ka wako mo tau te au wanoa. Tēnei hifo mai lau mare maani o ni hen. Free area ea koe ni. Loki hen. Peho koe loki olunga ni koe nei whai koe paso whao sa sisu. Pamoene ka wako. Ka koe koe whakau. Koe ngahi matau arts koe ia. Ngahi he kau karuseti. Sin turu tau. Ka koe whui loki ni koe olunga koe pehena hifo mai no maari e hen. E aha Pentecost. Toko vitai ki iki. Hifo mai lau maari maari ni kwa umai ai e lotu whakristiani e te tau tolu tonga. Ko hina awe e pita ke whare o kore niusi. Ia ngāwe whai hongu furu. Pea tupanga i hawa e lotu. Ilai koe a pēga koe whanau koe ke rea ke ahu koe Pentecost i ne hifo mai e. Winga ia koe ni riwa te tapu ke tau mai rea. Uhi na rea ke kau tangata. Pita mo kena tō te au wanoa kana nau I he loki koe ni o runga. Koe whanonga ka kai koe pe aho Pentecost koe ia. Mai minga te kena tō ni o koe. Mai minga pe whatonga. Ugai koe rea ke koe whailonga ia o he maplau maere maani o ni. Tano a Paula e Korintova tātou. Koe maplau maere maani o ni koe whungani. Mea ofa e lo maere maani o ni koe whawhon ofa tau. Koe ta aunga o rea kau whae lo pea. Se koe a peka ko tui o hiki mo uma pe tuku o sino ke ia koe ko pore whae pore o pore ke maa hofa. Ko toku la noa pe. Eke. E tau pēga whaitu koe ni ka loki o lunga koe ni. Ko matanga e ni koe siasi whakaristiane. He hifo e lau mare maani o ni he ni ki a pita. Pamoe kau toka fumawa. Kai maa ai tō te au wanoa na kaua mere whai a sisu. E aho e Pentecost.